Gafal nhw'n iawn. Wedi di at hwnna. Gafal y gallad o gael yna chdi. Ge weld y peg di dis? Sut nes di hwnna? Gebes? Ie. Slo bach. Slo bach. Di, da iawn. O, dangos i fi sydd wedi cael cyllon yn bach o'n ta. Di bach o angol fel oli. Hanner ffordd gyntaf. Ar angol fan yna chdi. Briliant. Da iawn. Da iawn. Just mymryd bach mwy. Wedi di hwnna. Be ti'n neud fo ma wan ta? Just twtio hwnna fyny chydig bach. So, efo dy law fel la. O ie. Just chopio hwnna lawr chydig bach. A llai chydig bach mwy o hwnna. A be fydd hwn pryd o'n i wedi gorffen neud o? What you doing, Hayden? Di bysydd na digon bell ffwr? Concentrating, aren't you? Oh, nice one. Hold it against. Ta-da! Am y dŵr neu... Ie. Wedi torri dŵr? Wedi torri'n dweud o biscuit. King Alfred's cake. O, dwi wedi clon dan nhw. A maen nhw'n gallu dal spark yn ember yn hir iawn. So, gael o siarad? Nawn ni ddangos i ti fan. O, mae hwn wedi gnesu ni fan. Ie, yna di bod dan hwnna. So, pan dwi'n wrth y tân, dwi'n gael un penglin ar y llawr, ac un i fyny. Oce? Hwna di'r ffordd saffa i roi pethau ar y tân. Dwi'n mynd gwisgo menig, jyst yn rhoi nhw ar y deg fel la. Oce? Mel a beast to make mewn i fo. You gonna tell me what you're doing now, Hayden? Oh, just put it down in the same. Yeah? And what are we gonna do with them after? Cook them and then eat them. Oh. Yeah, it's going to hurt your eyes. If you want to just leave them on the floor, Hayden, I can... Ti eisiau troi around ffordd na? O, ti'n job da o'na. Can I get some more tissue? I've probably got a bit too much butter in here. We're cooking cacangri ar y tân. Cacan like a night. Cacenna Cymraeg. Na, mae'n siŵr thing. Take. No. Oes, by'n dysgu'n dar y gwahanol toed? Na, mae'n siŵr thing. Na fo, a wedyn coesa. Hey! How to get out? You've escaped moments. This game. This game. Leave what you're doing. Na fo. Leave me alone. Pwy sy'n mewn o fanna? Dwi'n yn gwybod! Coesa gynta.